dobrodošli na moj kanal Domaćinski s Markom. Dragi moji domaćini i domaćice, Hristos Vaskrs. Želim da vam kažem, danas je Uskrs i svim pravoslavnim vernicima koji danas slave želim da poželim srećan praznik, to jest Hristos Vaskrs. Ovako, danas smo spremili jedno mlado jagnje, možda ima nekih 9, 10, 11 kila, ne znam, stvarno ovako uređeno, nisam ga merio. Ja sam ga lepo sada oprao, okačio, da se malo to lepo okaplje, pa idemo sa naražnjivanjem istog i pečenjem, naravno. Prikazat ću vam sve to lepo u videu kako ja. Drugari, počinjemo sa naražnjivanjem. Ja ću sada provući ražanj kroz ovo jagnje. Ovo jagnje ima nekih 9 kila, ovako uređeno, otprilike. Sada šta nam je potrebno? Znači, ražanj, ove viljuške za prečvršćivanje, žica i ovo za kičmu. Tako da sve od prohroma, tako da sada radimo naražnjivanje jagnjeta. Ja krećem prvo od zadnjih nogu, znači prvo vežem zadnje noge, kičmu, vrat i plećke, zato što da ne bi dolazio do grbljenja jagnjeta. Ako se vežu butovi pa plećke i vrata, a kičma se ne veže, onda dolazi do grbljenja i ostalo. Znači prvo krećem od zadnjih nogu, vezujem zadnje noge, kičmu, vrat i to je to. U stomak ubacujem šaku i po soli, s polja ga ne solim, nigde nisam prosecao, evo vidite, nigde nisam pravio neke rupe dodatne u butove, u plećke, jer tako dolazi do gubitka sočnosti mesa. Tu krene prvo da se suši i onda bude suvo. S obzirom da je ovo malo i mlado jagnjence, tako da idemo sada, pokazat ću vam kako to izgleda kad sve to lepo završi. Evo, stavili smo jagnje naše da se greje. Evo vidite kako je. Znači krenuli smo sa vezivanjem od zadnjih nogu, pa smo vezali kičmu, pa smo vezali gore plećke i vrat i sada idemo pečenje. Vezali smo sa prednjim nogicama, smo vezali u sredini ovako, to su prečnjaci ili zaponjci, zaporci, kako kogo zove, čaponjak. Sada idemo jedno 2,5 sata sigurno, ali se vidimo. Drugari, evo, samo da vam prikažem naš vaskršnji sto koji je moja supruga aranžirala. Ovo su jaja koje je ona farbala. Pogledajte kako su lepa. Šarena, lepa, fenomenalno. Pogledajte ovo, kako lepo izgleda suncokret. Pogledajte, fenomenalno. Ovo su kolačići, to jest medenjaci od naše kume, koje smo dobili na poklon. Evo, ćerkica je već načela 1-2 komada. I tako, lep praznik. Ja sam sad ušao unutra samo nešto da završim i idem ponovo napolje da pečemo na naše jagnjence. Tako da se čujemo i vidimo kasnije. Drugari, evo naše jagnje posle sat vremena na vatri, to jest na žaru. Pogledajte koju je boju dobilo. Kako se to lepo topi. To je mlado, imalo je možda 9-10 kila, možda 11, ali tako da ono, evo vidite kako to, koja je to lepa bojica, to je pramenka i ona će biti kao puter kad se iseče, a to ćemo vidjeti u nekom drugom videu. Vidimo se kad završim. Drugari, evo, posle 2 sata pečenja, pogledajte kako to izgleda. Možda još nekih pola sata i to je to. Za nekih 15 minuta ćemo ga posoliti odozgo i onda će da se vidi lepo sve. Pogledajte kako to izgleda. Fenomenalno. Evo vidite. Vidimo se posle kada ga budemo soliti. Drugari, evo, sada smo posuli sa 2 šake soli, sitne soli, tuzlanske.
posuli odozgo po njemu i ostavit ćemo još nekih 15 minuta da se izokreće, da se ta so istopi i to će biti savršeno. Tako da ako vam se svidio ovaj video, zapratite moj kanal, upalite like i onda se vidimo u nekom sljedećem poduhvatu. Drugari, evo isekli smo sad sečemo rebarce, isekli smo naše jagnjence, evo ovdje 2 ovala, možete da vidite kako, sada punimo treći, ovdje je ostao but, ovdje je plečka, ovdje je jedno rebro, tamo za treći oval, podelili smo sve to, znači ovdje su rebra, pamflek, kičma i ostalo, također i ovdje, sada punimo to dalje, treći oval, pa se onda vidimo na degustaciji.